Pozdravljeni v novi sezoni oddaje Prebujeno srce Slovenije. Moje ime je Dejan Jarič. Po osnovni izobrazbi sem doktor medicine, holistični zdravnik in transpersonalni psihoterapeut. Tako kot vsi ljudje, sem imel tudi sam težke preizkušnje v življenju. Našel sem rešitve, poznam ključ, ki je vedno v nas samih, in to je ljubezen do sebe. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Imel bom posebne goste, ki so imeli vsi zanimive preizkušnje. Pogovarjali se bomo o odnosih, zdravju, poti do sreče, ljubezni, radosti in izpolnjenosti v vsakdanjem življenju. Zanima me samo resnica, ki nas pelje do osvoboditve na vseh nivojih. Vabljeni torej vsi, ki si želite narediti v svojem življenju kvantni skok v zavedanju sebe in sveta. Prebudimo se. Pravi čas je zdaj. Se gledamo vsak četrtek ob 17. na Ljubljana TV. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje z krasnim gostom Adrijanom Kezeletom, torej osvobajanje od iluzij in višja stanja zavesti. Sva dala naslov oddaje. Adrijan, kako sploh vemo, da smo zavestni, kaj so višja stanja zavesti? Tisti, ki se nekako ukvarjamo z delom na sebi, z neko meditacijo, s transformacijo podzavesti, smo že verjetno doživeli neka višja stanja zavesti. In ko si zlit z vsem, pa ne ločiš več med sabo, telesom, okoljem, ko si tako bi rekli eno z vsem, ali občutek, da te sploh ni, ta nedualni nivo, kaj tudi ta mali aj, torej ta jaz izgine, in se dejansko pač zavedaš tiste nekih globih aspektov, globih resnic obstoja. Seveda so vse te izkušnje lahko barvane z lastno percepcijo, gre čez naživčni sistem z našimi vzorci, tako da vsak nekako malo subjektivno to doživlja, ali obstaja sploh objektivni svet ali ne. To je, vemo, kognitivna nevroznanost, percepcija, verjamem, da imate tle 5 ur za govoriti. Ja, to je jako puno pitanja sada, ali ajdemo krenuti od početka. Dakle, svijest je definitivno područje koje je mene zanimalo od samoga početka i tu sam bio naišao na dosta zapravo problema, upravo što se tiče te subjektivnosti. Dakle, znanost izbjegava baviti se sviješću, jer je to previše subjektivno. Ne možeš uhvatiti za glavu za rep, ne možeš postaviti eksperimentalne uvjete, varijable koje se mijenjaju i zapravo to je, odmiče se. Uglavnom se sviješću bave ili filozofiji ili još više ekstremni u duhovnom smislu. I to je šteta, jer u biti svijest je sve što mi imamo u biti. Mi smo svjesna bića i mi ne možemo zapravo znati što bi bilo, kako bi bilo da svijesti nema. Dakle, mi možemo samo to pretpostavljati i uzimati nešto što se zove perceptivni konsenzus oko toga što se događa kad svijesti nema. Ali za nas kao osobe, mi smo svjesna bića i sve što mi imamo od ovoga svijeta je naše iskustvo. Dakle, konkretno, ja imam šalicu, koju doživljavam kao materijalni predmet i unutra je voda, nadam se. Voda. Dakle, materijalni predmet i voda u njemu. Međutim, ja zapravo ne znam da li taj materijalni predmet postoji ili ga ja samo iskušavam. Taj problem je epistemološki problem o kojem su filozofi govorili jako dugo vremena. Dakle, da li je ovdje stvarna šalica sa vodom ili je to samo moje iskustvo, neka vrsta sna? Možda ja sanjam da je ovdje šalica sa vodom. Možda gledatelji sada sanjaju da gledaju emisiju u kojoj Adrijan priča o šalici sa vodom. Dakle, ima mnogo varijanti u kojoj mi možemo postaviti pitanje o prirodi naše stvarnosti. Nekada su filozofi i mudraci uspoređivali to sa snom, pa su rekli da baš kao što u snu imaš neki drugi doživljaj stvarnosti i kad sanjaš ti zapravo ne znaš što je stvarno, što nije. Tek kad se probudiš, ti zapravo vidiš ovo je bilo nešto drugo. Danas mi imamo još bolju analogiju za to, a to je virtualna stvarnost. Dakle, tehnologija nam daje još bolji način da razumijemo što je zapravo, kakve posljedice imaju svijest i stanja svijesti na naš doživljaj stvarnosti. Recimo se vi nađete u virtualnoj stvarnosti, još za par godina će to biti moguće, ne samo vizualno sa Googlesima, nego sa možda nekim interfejsom neuralnim. I
vi ćete se naći Umjetna inteligencija. vi ćete se naći u stvarnosti koju ne možete razlikovati od ovoga sada. Dakle, kako ćete znati gdje ste? Pa su onda neki išli još dalje, kako znate uopće gdje ste? Možda ste sad u virtualnoj stvarnosti. Kako to možete dokazati? Iluzija te matrice, ne? Znači, ideja je da vi u biti ne znate, da ćete znati tek onda kad izađete van. I onda pogledati unatrag i onda ćete vidjeti što zapravo se događalo prije, što se događa sad. Dakle, pitanje svijesti je jedno od bazičnih pitanja uopće u našemu životu. Ali ako me pitate za definiciju što je svijest, tu ćemo naići na velike probleme. Ako pogledate, možete pogledati bilo koji udžbenik iz psihologije ili ovoga, definicije svijesti nema. Ne postoji. Jednostavno ne postoji. Recimo, reći ću vam tamo u rječniku, svijest je kada smo mi svjesni stvari oko nas ili svjesni stvari u sebi. Ne? Ili tako nekako. Znači, ta definicija će uvijek podrazumijevati da ste vi svjesno biće i da vi znate o čemu se radi. Ne? Ali neće dati nikakvu definiciju što to je. Dakle, mi jesmo svjesna bića, svijest je osnov našeg života, a mi pojma nemamo što je svijest. To je zanimljivo. Da, to je vrlo zanimljivo. Ne? Jedan od razloga je taj što svijest u biti je, kako bih rekao, ne, vi ne možete pogledati na svijest izvana. Baš kao što oko ne može vidjeti sebe, treba mu ogledala. Ne? Da bi vidjeli oko, treba mu ogledala. Tako isto, svijest ne može živjeti sebe, treba nešto drugo, treba život oko da bi mi iz posrednih tih nekih iskustva rekli ok, mi smo svjesni. Sad, što se tiče istraživanja svijesti, ja ću tu reći nekoliko stvari. Rekao sam, mogu govoriti 5 sati, ali vi me prekinete. Dakle, prvo, da bi mi uopće mogli govoriti o svijesti, mi ju moramo doživjeti u čistom obliku. To je prvi postupak. Doživljavanje svijesti onako kako jeste. Svijesti bez sadržaja. Jer ako vi ne znate svijest bez sadržaja, onda je vaša pažnja uvijek usmjerena na nešto. Dakle, na neko iskustvo. Jel? Naprimjer, sada, evo, gledatelji gledaju što ja pričam, to je neko iskustvo. Poslije toga odu pa nešto pojedu, to je neko iskustvo. Onda gledamo film, onda razgovaramo, onda ovo. Znači, uvijek neki sadržaj. Iskustvo svijesti po sebi, čiste svijesti, se može doživjeti kroz meditaciju. O tome smo govorili prošli put. Dakle, smirivanju mentalne aktivnosti. Kad se mentalna aktivnost smiri, cilj meditacije je postići stanje u kome nema mentalne aktivnosti, nema nikakvih pobuđenja, nema osjećaja, nema sadržaja, nema ničega. Postoji samo unutarnja budnost. Dakle, to stanje čiste svijesti je nešto što svaki istraživač svijesti mora utvrditi u sebi. Četvrto stanje. To bi bilo, recimo, četvrto stanje svijesti u kome nema nikakvih sadržaja, nego postoji samo svjesnost o sebi. Dakle, to je bitna stvar. Znači, ne samo da kroz meditaciju vi to trebate doživjeti par puta u meditaciji, nego to mora postati trajno stanje. Dakle, to mora biti nešto što je dio našeg života. To su sad već malo naprednije stupnjevi od ono kad ljudi počnu meditirati zbog oslobađanja stresa. Sad već razmišljamo o tome da zapravo utvrdimo to stanje čiste svijesti. Unutarnja mirnost, budnost, to je ta čista zavijest. Tako, unutarnji mir je posljedica tog stanja čiste svijesti. Jel? I kažem, on mora biti utvrđen tako da je on prisutan što više po mogućnosti stalno. I to je onda rezultat tog iskustva čiste svijesti. Pomeni, da smo potem zavestni, ne? Da smo prisotni v trenutku, da nas zunanje situacije manj spravijo iz tira. To je posljedica toga, ali kad gledate dublje unutra, to sad postoji jedan problem. Ponekad su ljudi išli na osnovu sličnih stvari koje ste vi sad rekli. Dakle, dati neki naputak. Ok, mi moramo biti svjesni, pa ajde sad da svjesno postignemo tu situaciju, ok, ja sam svjestan da sjedim u studiju, ja sam svjestan da pričam, ja sam svjestan da hodam ili tako nešto. To nisu baš dobre metode, jer vas dijele iznutra. Prava stvar bi bila ako bi se to stanje čiste svijesti utvrdilo u vama cijelo vrijeme, bez da vi o tome morate misliti. Ono mora biti unutra, ne na razini ja mislim, ili ja ću sad odvojiti, ne na razini namjere, nego doslovce bi rekao na razini fiziologije.
To je jedna stvar. A to lahko z redno meditacijo človek doseže? To je cilj redovite meditacije. Jer ljudi mogu početi meditirati zato da se oslobode stresa, da im bude lakše u životu, ali ako to rade redovito, pogotovo ako to budu više mjeseci ili više godina, tada mi već razmišljamo o jednom drugom stanju u kome nam ove male stvari kao što je, ne znam, glavobolja ili nesanice ili nekakvi stresni problem, to je iza vas, to je prošlo. Sad ste vi na jednom drugom putu gdje u biti utvrđujete to stanje u sebi i gdje razmišljate o razvoju viših stanja svijesti. Evo, ali druga stvar koju bi prije nego krenemo ta viša stanja svijesti htio reći je jedna isto zabuna, kao što smo prošli put govorili o razlici između meditacije, koncentracije, vizualizacije, dakle određene zabune oko tih termina. Tako isto kod viših stanja svijesti postoji dosta zabuna. Ljudi ne razlikuju između izmijenjenih stanja svijesti i viših stanja svijesti. Izmijenjena stanja svijesti... To su spremenjena, ne? Spremenjena, tako, slovenski spremenjena stanja zavijesti. Znači, izmijenjena ili spremenjena stanja zavijesti su njih prije svega ima bezbroj. Dakle, to je taj subjektivni element u svemu tome od kojih sam da znanost odmiče, jer ne može s tim ništa. Ne? Vi izmijenjena stanja svijesti možete postići na razne načine. Može vas na to natjerati okolina. Na primjer, možete proživjeti neki traumatski događaj i vi uđete u izmijenjeno stanje svijesti. Možete doživjeti neki pozitivni događaj, pa isto tako biti euforični i odjedanput sve drugačije. Ne? Možete raditi neke tehnike, na primjer, ako radite neke vrlo intenzivne vježbe disanja, pranajame neke ekstremne, napravite hiperventilaciju. Tumo tehnika. Da, recimo, takve stvari. Ja. Ili možete uzeti neku kemikaliju izvana, pa neku gljivicu pojesti ili nešto, ne? To su malo šamanske. Da, malo šamanske stvari. I vidite, toga ima bezbroj. Ja? I vi kad uđete u taj svijet, onda, ja sam doživio ovo, više ja sam doživio ovo. I tu sad nekad ljudi pređu u nešto što ja zovem duhovni turizam. Onda sad jednostavno, ajmo probati ovo. Dakle, to su izmijenjena stanja svijesti koje sa višim stanjima svijesti nemaju nikakve veze. Baš nikakve. Vi u višim stanjima svijesti zapravo ta izmijenjena stanja su dio budnosti u biti. Samo se biokemija malo promijeni, da li izvana, da li iznutra, nešto se dogodi sa organizmom i vaše percepcije stvarnosti se promijeni. Više stanja svijesti su za divno čudo vrlo objektivna. I postoje vrlo jasna sistematizacija kako se ona razvijaju. I tu zapravo nema nikakve sumnje ako razumijete bit stvari. Evo, ja ću pokušati sad kratko objasniti. Dakle, imate u svjesnosti uvijek imate 3 elementa koji sudjeluje u izrazu ja sam svjestan. Ne? Znači, da sam ja svjestan, mora postojati subjekt, dakle ja, mora postojati objekt kojeg sam svjestan, dakle nešto na što se odnosim, i mora postojati proces. Dakle, vidim, čujem nešto, da ja to kažem, evo, to je obuhvaćeno u svijesti. Ta 3 elementa, subjekt, proces i objekt, su zapravo osnovni elementi na kojima se gradi više stanja svijesti. Moramo žalno oglasiti, ko da bova nadaljevala po kratkem predahu. Se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije s krasnim gostom Adrianom Kezeletom. Torej, objekt, sva rekla, proces zaznave subjekt. Tako je, to je ono što čini našu svjesnost. I ta 3 elementa zapravo možete povezati sa uobičajenim stanjima svijesti i jednako tako višim stanjima svijesti. Drugim riječima, postoje 3 uobičajena stanja svijesti i 3 više stanja svijesti. 3 uobičajena su budno stanje, spavanje i sanjanje. Znači, to je nešto što svaki čovjek zna i bez čega ne možemo živjeti. Maknite jedno i gotovo je. Kaj pa lucidno sanjanje? To je interferencija budnosti i snova, ali ne ide u kategoriju viših stanja svijesti. To je isto neka vrsta izmijenjenog stanja svijesti. Ne? Između te elementa, 3 niža stanja svijesti, 3 viša, imate ono 4. stanje svijesti, dakle iskustvo, laboratorijsko iskustvo svijesti po sebi koje se postiže u meditaciji. A ova viša stanja svijesti su 3 u kojima se razvijaju po redu subjekt, proces i objekt. Oni se razvijaju u smislu, teško je sad to objasniti, ali možemo to povezati sa onim našim živčanim sustavom koji ne funkcionira punim potencijalom. Što bi značilo da subjekt funkcionira punim potencijalom?
Dakle, tada imate peto stanje svijesti, čija je karakteristika da vi zapravo stalno zadržavate unutarnju budnost, dok sve ostalo oko vas je promjenjivo i mijenja se. Stalno iznutra. To aktivira vaše potencijale. Primjer, recimo, petog stanja svijesti je, na primjer, stanje zone kod sportaša, gdje ste vi odvojeni od onog što činite, vaše tijelo samo to radi. Ne? Promatrate ono što se zbiva. Tad se aktiviraju potencijali i vi onda u biti radite savršeno. Mnogi sportaši kad uđu u tu sportsku zonu, Michael Jordan recimo o tome pričao, sve što god pomisli to napravi. Ne? Recimo, moje iskustvo sa knjigama koje sam bio spomenuo je zapravo jedno od iskustava te vrste. Ne? Ja ne pišem s namjerom. Ne? Ja u biti promatram kako se knjige pišu. Ne? To je jedna specifična situacija. Torej, to iz višjega stanja zavesti pride do... Pa ja izbjegavam to nije nekako kanaliziranje nešto, nego jednostavno baš kao što vaše tijelo može funkcionirati samo po sebi savršeno, tako i vaš može funkcionirati sam po sebi savršeno. Ne? I vi zapravo, kao što sportaši puste tijelu da samo to obavi, bez razmišljanja, tako isto, mada čudno zvuči, zapravo i možete pustiti da on sam napravi, kao da radi neki kozmički kompjuter. I on jednostavno kompjuterizira to što treba napraviti. Ne? Dakle, to je iskustvo razvoja subjekta. Ne? To je taj prvi element. Drugi element je razvoj procesa. To se odnosi na razmišljanje, na emocije, ali i na percepciju. I šesto stanje svijesti je vrlo zapravo zanimljivo u tom kontekstu, jer ono donosi proširenu percepciju. Ne? Ono što se nekad postiže tim vanjskim elementima, dakle uzimanjem različitih tvari, ali to je izmijenjeno onda stanje svijesti jer nema baze u živčanom sustavu. U višim stanjima svijesti to postoji prirodni način funkcioniranja živčanog sustava. I tu sad ulazimo u vrlo fantastične stvari. Dakle, u situaciju da vi u takvom stanju svijesti doista vidite finije razine stvarnosti, tipa energetsko kretanje u tijelu drugog čovjeka. Većina mitologije je nastala zbog percepcije nekog koji je uočavao određene energetske ili duhovne entitete koje imaju svoju nekakvu ulogu u situaciju svijeta. Dakle, sad ulazimo u jedno vrlo lako sklisko područje. Ja baš ne volim o tome pričati direktno, nego više kroz mit i priču. I jedna od stvari koju sam napravio da bi to šesto stanje svijesti približio ljudima su knjige. Jedna od njih je ova koju imamo, to je Ganešove priče. Jel? Dakle, Ganeš je jedan od takvih mitoloških stvorenja koje zapravo postoje kao neka vrsta arhetipa u svijetu oko nas. Ako maknete kulturološke stvari, prije sam objasnio, u biti ne trebate na to gledati kao na nešto što vas ograničava kulturom, trebate gledati kao na percepciju. Ne? Međutim, nećemo, Ganeš ima određene kulturološke obilježje, ne? On je poznat kao nekakav indijsko božanstvo. Vrlo je zanimljiv, simpatičan jedan stvor, da tako kažem. Ima tijelo čovjeka, a glavu slona, jel, zajedno sa surlom i kljovom i tako dalje. I on je poznat kao šaljivdžija, poznat je kao čuvar karme i poznat je kao neko ko jako dobro priča priče. Ja sam pisao dvije priče Ganešovih priča, knjige Ganešovih priča. Pokušao sam nekako kroz mit određene, nešto što možete pročitati svom djetetu zapravo, ali prenijeti određeno iskustvo stvarnosti koje je sasvim drugačije od ovog našeg. Tako da, recimo, to je jedan od načina na koji se postiže, odnosno na koji se može doživjeti to profinjavanje procesa, percepcije svijeta. I na kraju dolazi profinjavanje objekta, to je ono što ste vi spomenuli na početku. To se inače zove jedinstvo, stanje svijesti jedinstva, u kojem dolazi do pretapanja, odnosno miče se granica između osobnog i svijeta kao takvog, dakle dolazi najprije do pretapanja toga, onda i potpuno uklanjanja granice. Ne? Ahankara je, lažni ego je presežen takrat, ne? Za nekaj časa, dokler ne padeš dol spet. Već zapravo puno prije, već u ovom petom stanju koje sam opisao prije,
je već taj dio polako nestaje. Ne? I onda se, kako se više strana svijesti razvije, onda se to potpuno rastopi. Ne? S tim da treba reći i to da nekad ljudi kad razmišljaju o tom stanju svijesti jedinstva, ne? Da misle, aha, to je sad nešto, svi smo jedno, sve jedno, ali u biti nije baš tako. Ne? Svijet i dalje funkcionira potpuno jednako. Jedino što na osobnoj razini, ja bih rekao, doživljaj je takav kao da više niste vezani za nekakve svoje osobne odluke, namjere, nego puštate da život teče kroz vas i više se osjećate kao jedna sretna karika u procesu stvaranja. Ne? Koja je stalno u jedinstvu, ali opet na neki način i funkcionira kao zasebna jedinka. Ne? Teško je ponekad opisivati iskustva koja se događaju. Baš kao što bi nekome ko stalno sanja bilo teško objasniti kako je budnost. Jel? Torej moraš iskusiti to, da tako lahko doživiš in potem lastna izkušnja tista, ki šteje. Tako je. To je ta stvar. Jel? Zato je bitno da ljudi to rade i to rade stabilno, s tim da upozoravam ponovo, ima tu dosta detalja. Jedna od stvari je razlikovati izmijenjena stanja svijesti i trčati za nekim egzotičnim iskustvima, a druga stvar je redovno meditirati, stabilizirati to na razini. Tako je. Jel? I glavni rezultat, glavni kriterij na kojem vi možete razlikovati spremenjeno stanje zavijesti i više stanje zavijesti je kako funkcionirate u svakodnevnom životu. Jer uzmite recimo ovo 6. koje sam govorio gdje imate određene vizije. Tako, ja, kaj ti to pomaga, ne? Da, kaj ti to znači? Ne samo to, nego ako imate čovjeka koji ima viziju, on neće moći funkcionirati u svijetu. On obično završi sa nekom dijagnozom negdje. Tako je, točna psihoza. Ne? Tako je. U višim stanjima svijesti to je kao, recimo, razmišljate o matematici. Ne? Vi sad radite višu matematiku, ali niste zaboravili tablicu množenja. Dapače, vi ju radite automatski i uspješnije nego drugi ljudi. Dakle, više stanja svijesti vas nikad neće spriječiti u funkcionalnosti svakodnevnog života. Vi ćete biti zapravo superiorni u funkcioniranju svakodnevnog života, a imat ćete još dimenziju ili nekoliko dimenzija funkcioniranja iznad toga. Odlično. Torej, zelo pomembna je ta, jaz tudi zagovarjam, prizemljena duhovnost, torej imej glavo oziroma srce pri izvorni energiji, ampak noge trdno na tleh. Apsolutno. To je kriterij po kojem, jedan od bitnih kriterija kada razlikujete, jel ste negdje skrenuli malo onak ili ste biti na putu napretka. Odlično. Bova dala še nagradno vprašanje, saj so pogledali, kako izgleda torej Ganeša, torej opišete, kako izgleda Ganeša. Ne bo težko. Je tudi Adrian povedal že. Ne bi trebalo biti, a on je planetarno poznat, pa onda... Tako je. Tako da, odlično. Kaj pa karma tukaj? Karma je nek materialni zakon akcije, reakcije. Že Isaac Newton je ta zakon opredelil. In v bistvu je del verjetno tega matriksa, v katerem smo tudi del iluzije. Pa na neki način da, s tim da znači o karmi bi se isto moglo pričati jako puno. To je jedan od osnovnih zakona u našem životu, ali nije nužno onakav kao što bi recimo mi očekivali od prirodnih zakona da budu potpuno striktno, nepogrešivo takvi. Između ostalog, mitološki gledano Ganeš je taj koji se brine da karma ima životnu funkciju, a ne strojnu funkciju, ne ko mašina, nego da bude dio ljudskog života. Zakon karme je zakon akcije i reakcije. Dakle, on jednostavno kaže kako sijete, tako ćete i žeti. Znači, kako vi prema ljudima, tako će ljudi prema vama. Ono što je kod zakona karme nezgodno je da postoji određeni odmak u vremenu, vrlo često od toga kako ste vi napravili pa kako će vam se vratiti. Nije takoj, nećeprav... Nije odmah. I recimo kad smo već pričali o višim stanjima svijesti, jedna od karakteristika viših stanja svijesti je da vam se karma vrati odmah. To je zgodno. Ja, opažam. Više ko greš, hitreje se vrne. Tako, ne. A ako ste u ovim običnim stanjima svijesti, onda je to sve skupa zmuljano. Lahko traje več življenj, da kaj dobiš. Može biti i tako, da. Sad, stvar je u tome da kad ste vi neku karmu počinili, to će se vam vratiti na određeni način
ne uvijek jasno, jel? Nekad je malo teže razumjeti što se nam dogodilo, zbog čega. Ali stvar je o tome da ako ste vi osvijestili određene procese u sebi, između ostalog karmičke obrasce, tu recimo Jyotish s kojim smo počeli priču može pomoći. Dakle, da vi razumijete tu mapu puta, da vidite kad se aktivira određeni karmički obrasci, da vi onda možete napraviti određenu kontrakarmu. Ta kontrakarma se inače zove upaja ili evolutivna akcija. Ne? Dakle, vi napravite nešto da biste neutralizirali onaj učinak koji ste napravili prije. I onda su to obično nekakva dobra djela, nekad kažu žrtve, ali ja baš tu riječ izbjegavam, više služenje, više služenje, tako. Znači, nekakve donacije za određenu vrstu ljudi, posvećivanje određenog vremena, pomoći drugim ljudima. I zapravo tim kontraaktivnostima izbalansirate no prije. Svrha takvih preventivnih mjera je da, lijepo se kaže, da pretvorite ugriz tigra u ubod komarca. To je ta priča. Ne? Znači, ugriz vam slijedi, to ne možete izbjeći. Ali nije svejedno da li će biti tigar ili komarac. Znači, vi sa svojim postupcima ne možete izbjeći karmu, ali ju možete ublažiti, unaprijed smanjiti i onda automatski nemate onaj začarani krug, jer kad vi nekom učinite nešto nažao, on vama učini nešto, pa vi njemu, pa ne, oko za oko, zub za zub. I tu zapravo je stalno začarani krug. Jel? Karmični ciklus. Ako vi unaprijed tu reakciju smanjite i vaša sljedeća reakcija je manja i u biti stalno idete prema dolje. Cilj je da zapravo izađete iz obrasca, jer karma na kraju krajeva znači obrazac, to je određeni utisak u vašem umu. Cilj je da toga više nema i da vi funkcionirate potpuno slobodno. Karma free. Karma free. Super, bova nadaljevala po kratkem predahu, se vidimo torej čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu druge oddaje Prebujeno srce Slovenije s krasnim gostom Adrijanom Kezeletom. Adrijan, pogovarjala sva se o karmi, ki je na neki ravni nas omejuje, a ne? Če pa želimo biti svobodni, kaj sploh je svoboda, recimo? Da, to je jedno od važnijih pitanja u duhovnom razvoju, jer uvijek mora postojati nekakav cilj. I recimo u vrijeme kad sam ja kretao u tom smjeru, taj cilj smo zvali prosvjetljenje. A to je bio kao nekakav znak tamo negdje neonski na cilju, ne? I sad ti trčiš tamo i prosvjetljenje ovo, prosvjetljenje ono. Makar niko nije baš do kraja bio svjestan što to zapravo znači. Svako ima neku svoju ideju, ne? I u tom kontekstu je ideja biti slobodan uvijek nekako se miješala u to. Znači, na cilju ćeš biti slobodan. Međutim, od čega ćeš biti slobodan i kako to zapravo izgleda, to je malo tko mogao reći. Ima jedan termin koji zbog toga puno bolje opisuje. Ovo naše prosvjetljenje je tako, naša riječ koja je simbolična, kao neko svjetlo. Jel? Termin je, sanskritski termin je mokša. Mokša doista znači sloboda. I sad tu zapravo nastaje jedan problem u smislu da čovjek koji je krenuo tim putem i u budnom je stanju svijesti, čak i ako ima neka iskustva viših stanja svijesti, on zapravo teško može zamisliti što je to potpuna sloboda. Jer jedna od karakteristika sloboda je neuvjetovanost. Znači da vi zapravo ne možete pronaći razlog ili uzrok za nešto što se događa. Tek kad tog razloga ili uzroka nema, onda mi možemo govoriti da je taj događaj slobodan. Jer ako postoji razlog... Uzroka i posljedice. Tako, vzrok, posljedica, neki uvjet je pogoj. Uvjet je pogoj za nešto. Ne? Jer ako imate pogoj, ako imate vzrok, onda imate odmah i ograničenje. Dakle, definicija je slobode da u biti stvari dolaze sami po sebi, da nemaju poveznice sa nečim što je bilo prije i isto tako da nisu vezane sa nečim što dolazi poslije. Još malo razmišljanja o tome bi nas vrlo brzo donijelo do ideje da je sloboda bezvremena. Jer uzroci i posljedice moraju funkcionirati u vremenu, a sloboda je ovaj trenutak nepovezan sa prije i sa poslije.
Dakle, ovo sve zvuči jako dobro i ponekad ljudi, ovo super, baš lijepo. Ali kad pogledate što to zapravo znači za vaš život, razmislite malo, slobodna misao. Kako bi to bila slobodna misao? To je misao koja ne mora biti u skladu sa onim što ste vi sada. Ne mora biti u skladu čak ni sa vašim željama. I tu zapravo nastaje jedan vrlo očigledan paradoks, jer ljudi kad razmišljaju o tome kako će biti na cilju, imaju neke svoje ideje kako će to biti. Biće mi ugodno, bit će mi lijepo, moći ću razne stvari, neću imati ovaj teret, onaj teret. Ali u biti sloboda je, kad doista shvatite, kad dođete u stanje u kojem doista dolaze slobodne misli, slobodne ideje, za prosječnog čovjeka to je zastrašujuće. Kar odgovornost ne treba preuzeti. Ne. Jer ako bi sloboda preuzela odgovornost... Je spet uzrok, ne. Da. Znači, opet ste ju ograničili. Dakle, puna, apsolutna sloboda, ako tako nešto uopće postoji. To sad postavlja se pitanje, ne? Dakle, za prosječnog čovjeka zastrašujuća, ne? Međutim, tu ću sad reći jednu stvar koja jednostavno na kraju će se sigurno pokazati točnim. Ta apsolutna sloboda je sudbina svakog svjesnog bića. Dakle, svakoga od nas. Mi se krećemo prema toj apsolutnoj slobodi. Sve što mi želimo kao svjesna bića je ta sloboda. Makar pojma nemamo što to zapravo znači i kuda će nas to dovesti, ali prema tome se krećemo. To je naša sudbina. Bomo svi prišli do tega. Svi ćemo doći do toga, ali to nam možda neće biti na kraju drago. I tu je sad jedan paradoksalna stvar koja se tiče ljudi koji se bave duhovnim razvojem. Dakle, oni obično krenu zbog nekih svojih želja. Ja želim promijeniti to i to. Ja bih volio da to tako i tako. Hoću kreirati, hoću biti kreator, hoću stvoriti nešto, hoću si imati tamo sve što ja hoću. Ali te moje namjere sa preobrazbom i višim stanjima svijesti, kako stvari ide, te moje namjere otpadaju. Jer su bile... To še vedno del osebnosti. Tako je, one su bile dio toga. Sad, što ostaje? Dakle, ostaju, sve više dolaze slobodne misli, za koje vi zapravo, kažem, ne moraju uopće biti nešto što je u skladu sa vašim željama. Možda ste htjeli sasvim nešto desiti. I sad jedanput dođe, evo, idi tamo, radi ovo. Znači, određene stvari koje vas vode u smjeru koji je slobodan, ali ne mora biti u skladu sa onim što ste vi prije htjeli. I tu je taj jedan paradoks kako idete tim duhovnim putem, tako ćete najprije krenuti u smjeru ostvarivanja svojih želja, bit će vam bolje u životu, ali će vam nedostajati. Imat ćete jedan osjećaj, ok, sad sam to napravio, što sad? Pa onda idem dalje, i što sad? I u biti ta mreža stvarnosti koju smo mi kreirali, a to je zapravo iluzija, da zapravo se povežemo sa naslovom ovih naših emisija. Dakle, to što mi radimo, svijet koji stvaramo, to je zapravo određena mreža u kojoj smo mi ugradili svoje namjere. I mi smo isfiltrirali stvarnost oko nas, prilagodili je svojim željama. I vrlo često na početku ljudi koji idu u duhovnost razmišljaju na taj način, to je ono što oni žele. I onda to i ostvare. I onda kad ostvare, onda vide da to nije to. Jer se počinju pojavljivati procjepi, nužno se počinju pojavljivati neke slobodne ideje koje nisu uvjetovane njihovim namjerama. I onda idemo dalje. I onda razgrnemo jednu iluziju, pa drugu, pa treću i na kraju ono što ostane je stvarnost kakva je, ali ponavljam, ona može biti vrlo zastrašujuća i nije nešto što čovjek zapravo želi. Kad se okrenete natrag, onda vidite da nije to što ste htjeli. Vi ste htjeli neku svoju ideju o tome. Ali sad ste došli u situaciji kad jeste slobodni, ali to ne bi napravili sad ponovo. kad bi vam neko rekao, jel hoćeš to ili nećeš, rekli bi ne. Ne. Torej, malo ljudi se zares odpravi na tisto pravo duhovno pot do osvoboditve, ne? Ja bih rekao nitko. Jer svi idemo sa nekom svojom željom o tome, s nekom svojom idejom i iluzijom o tome. I ta iluzija se s vremenom raspada. I onda kako se približavati kraju, na kraju to uopće niste vi, to je kao neki slobodan pad. To je, kao što sam rekao, to nam je sudbina, jer smo svjesna bića. Cijeli naš ustroj, jedan od najvećih iluzija koji smo mi stvorili uopće u svijetu je pitanje postojanja nas kao odvojenog bića. Dakle,
ja, to sam ja, i ja sam odvojen od Dejana, U stvarnosti nisam, jer oba dva smo svjesna stvorenja. Međutim, čini se da jesam, I sva moja percepcija je takva, kao da jesam, I sad kad se to počne raspadati, sve želje koje ima Adrian ili Dejan, sve to postaje drugačije. Nema toga više, I to je zapravo jedna borba u kojoj taj entitet koji je mislio da je stvaran, želi opstati. I on se bori za da opstane. On čini sve da i dalje postoji kao odvojeno biće. Dakle, sukobljavaju se dve stvari. Jedna je osobna, individualna, i druga je naša sudbina kao svjesnog bića koja jednostavno ide u tom smjeru i ne može ju ništa zaustaviti. I tu u duhovnosti vrlo često zapravo onda imamo jedan suprotan put, ljudi krenu graditi nekakve svoje svjetove i u biti krenu u suprotnom smjeru od onoga za što deklarirano kažu da žele. Ja, dejansko plast za plastjo se ta iluzija tančice v bistvu skrivnosti odmetavajo, odstiramo kot čebula, ki se lupi po plasteh, in potem... Ponekad, ali ponekad bude i eksplozivnih čišćenja. Ja, so kar take hude preizkušnje lahko pridejo, oziroma pač ta izkušnje teh stanj zavesti, ki, kako ste rekli, lahko so zastrašujoče. Da, i tim više je važno da imate, ja ću ponovo ponoviti, tjelesnu, fiziološku osnovu za taj unutarnji mir. Jer ako nemate, onda to suočavanje sa stvarnošću ponekad može biti teško. Tijelo neće podnijeti i mnogo ljudi koji onda se i bave duhovnošću na kraju biti završe u nekom nestabilnom stanju u kome tijelo više ne može naprijed i zapravo nastaje određena vrsta zbunjenosti. Jako je važno imati sistematski put, ono prizemljenje koje smo spomenuli, isto tako važno, kriterije, razumijevanje što je to više stanje svijesti, što je to izmijenjeno stanje svijesti, to su jako bitne stvari da svaki čovjek na duhovnom putu vrlo jasno zna, bez obzira koje učenje ste prihvatili, koju tehniku radite, ali ako ne znate jasno razlučiti između tih stvari, negdje će vas zavesti i odvesti. Veliko zmede, veliko, ko bi rekli, stran poti je lahko v tej duhovnosti, veliko stranskih ulic, se lahko zgubimo na poti. Tako je. Nekad ljudi kažu svi putevi vode do vrha i teoretski to je tako, ali jednako kao što se i u Ljubljani možete izgubiti ako ne znate kud idete ili potrošiti cijeli dan da dođete do mjesta kud ste krenuli, tako isto još i više je i u ovom slučaju. V kateri knjigi je največ opisano o teh višjih stanjih zavesti, recimo, da lahko priporočimo gledalcem? Pa ima jedna mala knjigica koju sam napisao koja se zove 7 čakri, 7 stanja svijesti. Mislim da na hrvatskom ona čak i rasprodana, ali na slovenskom je dostupna. Dakle, tamo sam baš opisao taj međuodnos između subjekta, objekta i procesa između njih. I također u naslovu su te čakre, to je bilo pisano zbog toga jer ljudi dosta znaju o tim energetskim središtima, pa je nekako sam htio povezati, ajmo reći, uobičajeno znanje ili barem prividno uobičajeno znanje o čakrama i 7 stanja svijesti. Ali na stranu to, ovo što sam tu kratko pričao, to je u toj knjizi detaljnije opisano, tako da se može točno vidjeti koje su karakteristike tih stanja svijesti. Odlično. Zdaj počasi se nama čas izteka. Kaj bi bilo še tista nekak usmeritev za ljudi v tem času, ki je prelomen, ki je naporen včasih, kaj naj delajo? Ja sam sve svoje poruke, čini mi se, izrekao kroz ovo, mogu i samo kratko ponoviti. Dakle, mogoče da vava tiste ključne točke. Dakle, prva i najvažnija stvar je znanje o tome kako postići i održavati unutarnji mir. Dakle, tehnika meditacije, ja preporučujem integralnu meditaciju, ali nisam u tom smislu isključiv. Ako pronađete nešto što vam odgovara, što stvarno dovodi do tog smirenja mentalne aktivnosti, to je onda to, jel? Ali opet, dakle, treba biti određeni sistematski put, ne nešto što ćete probati jedan vikend i onda ne raditi, nego nešto što postaje dio vaše rutine. Dakle, meditacija mora biti mentalna higijena. Baš kao što se istuširate, operete svaki dan, tako isto svaki dan treba to napraviti, jer inače će vas svijet progutati. To je jedna stvar. Druga stvar je ovo pitanje krize.
u kojoj jesmo, dakle zapamtiti one stvari, jedinstvo, empatija, znanje, dakle stvari koje će nas vratiti u ljudskost, ali koje će nam dati jasniju viziju o tome što sada napraviti, jer ovo razdvajanje definitivno nikome nije dobro i nikome ne koristi. U tom kontekstu postoji to znanje o tim džotiš i tim mapi puta, jel ne trebate razmišljati o džotišu, to je možda za neke koji više to žele, ali recimo imamo ovaj putokaze Kažipute 2022, koji su konkretna stvar koju možete pratiti iz dana u dan i na neki način polako se usklađivati s tim prirodnim ritmovima. To je najbolje što se može napraviti u ovom trenutku. In seveda biti zavesten, biti prisoten v trenutku, ne, kar se da. Tako, to će biti posljedica svega toga, jel? Kao što sam rekao, nekad je neke stvari teško napraviti kad to svjesno namjerno radite, ali ako stvorite fiziološku osnovu kroz stalnu vježbu, onda to ide samo po sebi. Ne rad tome razmišljati, uvijek ćete biti u sadašnjem trenutku. Je potem to neko naravno stanje, ne? Tako je, prirodno stanje u kojem ne morate ništa raditi da ga održavate u smislu nekakve namjere, nego kao kad, ne znam, idete u teretanu i dižete utege, ne, i jaki mišići su vaše naravno stanje. Tako isto kad meditirate, unutarnji mir je vaše naravno stanje i onda ste vi spremni i sposobni za funkcioniranje u životu. Torej, če nekaj delaš redno, ne, potem jačaš v bistvu. Tako je, apsolutno, to je ideja. Je to ta efekt notranja. Ne? Odlično, hvala. Moj globok poklon, spoštovanje, gospod Adrijan, za vse, kar delate, kar ste. Hvala vama na pozivu, bilo mi je iznimno drago pričati o tim temama. Nadam se da ćemo još koji put imati prilike. Apsolutno. Hvala. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in dragi gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.